Pai manekat an Yusuf Yesus tapenten sona hetnen isneno nanete kanal YouTube YKB GKI at onen. Amo isneno haim mimlil na tinhoaan mabeno piut-piut niukay. Mahoan lenane an fani fatusuki fahelat niu hemonim. Ontom slani tomabeti anbi pahapinan dei. Amin. Pai manekat alaki nu aneno inakan lumluman mesma ota. Efesus nakan mese batahi talante bata boy sama. Ay malakit yustake batahit. Funan bi neno anan manatuin ini maten inan suikit nakohit sanat. Natun isneno in manekat. Bai manekat alaki hitnen molok lenakamnak bale alekot in upan nis nako bale amliut. Kalau atsos puah lenesan alek fuah boes nifun boes. Kalau tsos puah amliut atwain nifunub kita peni fuah boes. Nane an matom no klasi sosa an bimonik neno. Tenap kanam nono fa no klasi palsait. Klasi honis nem niukit. Na tuin abal balat inek mamun. Kitket paen fasasa infekit no lumluman. Mafefa ne Paulus nakamnak kita simo mata time sakosanat nane na tuin wisneno in manekan. Kan mu ifa moet alekot lenem na kohit munik. Usif Yesus na opan inak nino. Hean suy na puetan mansian na kosanat intuan. Ina opan inak nino an bigolota. Na tuin inkan lomifa hemansian an mat manamli. In mo elasinane kanok faseke in lumikon. Lekan futu iniman in haen an kusnapiti an bihaunehe. Inka na maunfa. Leka ne Paulus nail usif Yesus monen in saksi manaton kit. Hitat simo apal balat manekan leupan matain leuf natuin in bayan niki in an mone mestilo inak nino. Natuin lasi onane an mo ihan tutis neokit. Henatiat panat mat paluli nok nek baun manek malinat. Talile moni amnonot. Teniki alekot ni huit ahok biar maniki pules ni olwalat in kanan. Tamep at yonan tutis masuit sulak nino. Hit malin natuin aan inem niukit ang bitabu hit mo elasim nauba ni Usif Yesus. Ini maneat. Amin. Kesamdikan hem like, subscribe ambatin imwadi niuhi ambiansin. Onen. Amos neno hemnen milali hoaan. Ang fekebi matane feu dan nati hemo emituin sa lehemnen. Amin.